Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ruthanju rwire antu bara muno bendete kuthi gwantu bendete kuringira antu muno nyomba kwao kana michi kwao wana wathongira nyomba kambia gucuba ukakithiruka ya mwega nyomba na atakuke kianikite ngu ata ngwino cia ndeni gitianga na ukata iye kwivanga kanjia gucuba ukathirukia nyomba metho monthe mwanko kambia kuona mtu atiye kwivanga wakarakara bukiaria metho atio concentrate na wewe concentrate na nyomba wakuthirukia metho aikuthoma burakari kwanje gente akurigaria tamwere tiandia baba ni ndindukani ngure akathongira mbere kera kuthi kuona na atakaranga ndeni akathonga yakona kuthongia kitchen agikurithagira kana oyete tabia inu tutugaga ikome anto inge mono bendete mono kuchonkora kwa ithe bokari no kera muntu akiwa kathi kubangania kwena njoke torarungure tanda no timiona ndathongia na miona athire mwanka ukwera thi kugura mugate muria chai akathongia rungo choberia ko mbie rungure tanda chencha tabia wa kwa muntu egwema ethi ukareta muntu mugeni ukaregiteri wa torugura chai tiana kondo baga mwana tamwamba no muntu ndago karakoga metho tamwamba tia kuthonga kuchorwa kwa muntu umimbie rungura gitanda mbie rungura gete ingombe achuretia chencha tabia na bonibu na kamutugo kega ga gucenjia tabia na urungaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki